turabasuhuje abakurikiye The Bridge TV. Tugiye kuganira n'umuntu ufite uburambe mu kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina rikorerwa abangavu. Nitwa Dr. Olivia Promise Kabatesi, akaba ari njye washinze umuryango Empower Rwanda. Empower Rwanda ni umuryango uharanira uburenganzira bw'abagore ndetse n'abakobwa, akaba ari umuryango nyarwanda ukorera mu Rwanda. Tugiye kumara imyaka 5 dukora, tukaba dukorera mu ntara y'Iburasirazuba mu turere twose 7. Empower Rwanda wenda avuze mu ncamake impamvu yashinzwe, impamvu nayishinze byari kugira ngo turwanye ihohotera rishingiye ku gitsina ndetse tunafasha abahohotewe, ariko igikomeye cyane ari ugushira imbaraga mu kurirwanya no kumenyekanisha uburenganzira bw'abagore ndetse n'abakobwa. Nuko twari tumaze kubona ko nari maze kubona ko ari ikibazo cyugarije imiryango, ari ikibazo cyugarije igihugu. Ndavuga se nge nakora iki, nagira uruhe ruhare mu kuba narwanya iryo hohotera. Ni gute mubona uburemere bw'ikibazo cy'ihohoterwa rishingiye ku gitsina ndetse n'ingaruka zaryo? Rero ingaruka cyane cyane tureba ziba nko ku mwana w'umukobwa, n'urugero ndavuga wenda nka Empower Rwanda mu bana ifasha ibibazo twagiye duhura nabyo. Icyambere ni ukuvuga ngo yica amarangamutima y'umuntu, yica the emotional part y'umuntu. Ugasanga umwana arasambanijwe ku myaka 13. None ikiba kibabaje cyane nuko bamwe basambanywa n'abavandimwe babo, harimo n'ababyeyi babo. Icyo ni cya kabiri bibaviramo uburwayi, kuko mu byo tubafasha habamo no kubafasha kwisuzumisha ku bushake. Dukora n'amasantere de santé kugira ngo bipimishe bamenye uko bahagaze. Abenshi usanga barwaye na sida. Noneho ibibazo umuntu w'umwana urera uwundi mwana udafite umuryango umufasha, wabaye igicibwa, bavuga ku gice ko yabaye indaya. Ibyo bintu byose umwana abamwe bavaho bakiyahura, bamwe bibaviramo urupfu. So ni ingaruka zikomeye. Ikindi atakaza amashuri, acicisha amashuri, za ndoto ze ntago zigezeho. Ya empowerment zakunda gute, ya agenda equality zakunda gute mu burezi, mu gihe dufite abakobwa. Ubu statistics sinibuka neza imibare hegeze uyu mwaka arasohora raporo, ariko nibura umwaka ushize arenga 2023, hejuru y'23 by'abakobwa batewe inda bagacishishiriza amashuri. Ubwo se bikomeje kandi birazamuka umwaka ku wundi. Icyo gihe ntabwo ubwo n'abakobwa bataye amashuri n'abakobwa babyaye abandi bana badafite ubushobozi. Nubwo iki kibazo cy'ihohotera rishingiye ku gitsina gikomeje kuba ikibazo gikomeye cyane mu Rwanda, ariko nagira ngo nshimire cyane leta y'u Rwanda ku mategeko yashyizweho ku nzego zitandukanye zigiye zubatse, guhera ku mudugudu kugera ku rwego rw'igihugu, zishinzwe kurwanya ihohotera rishingiye ku gitsina. Amategeko ahari arengera abagore, arengera abakobwa, ihame ry'uburinganire, polisi zo kwiga ku buryo nta wuhezwa, ndetse n'abana bahohotewe ubu bashobora gusubira mu mashuri bakiga nta kibazo bagize. Mubona gute uruhare rw'itangazamakuru mu kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina? Itangazamakuru mbona yuko rikora byacitse, niko navuga. Iyo habaye inkuru runaka nyine idasanzwe, wenda mbona aribwo bakunda kubivugaho, ariko ntago mu nkuru nyinshi tubona, mu binyamakuru byinshi dusoma, ari byandika, ari amaradiyo na televiziyo, ntago ubona hari ibiganiro bihoraho byo kurwanya ihohotera rishingiye ku gitsina. Ikindi niyo bagiye kuvuga inkuru, n'urugero reka tuvuge inkuru y'umwana w'umukobwa wasambanyijwe agaterwa inda, usanga niyo urebye ku mafoto bakoresha usanga ari ifoto y'umukobwa. Nta nkuru ndigera mbona, wenda ninjye ushobora kuba ntareba ibinyamakuru byose, yaho bashyizeho umugabo wahohoteye umukobwa. Ese ibyo bifuza iki? Ntango n'ubundi n'itangazamakuru naryo usanga naryo riri biased, usanga rivuga ku byabaye ku mukobwa, ariko ntibavuge ku watumye bimubaho, ntibavuge kuri perpetrators. N'uburyo baripoting usanga hari imibare y'abakobwa basambanyijwe, imibare abakobwa 100, 500, 100 bangahe basambanyijwe muri uyu mwaka wa 2000 na kangahe. Ariko ntago baje rigera ubona inkuru ivuga ati mu bagabo bahohotera abakobwa bakanabasambanya bakabatera inda, abagabo 200 cyangwa abagabo 100 barafashwe ndetse banakatiwe n'inkiko. Nibura ngo tumenye ngo muri abo 2023 by'abakobwa basambanyijwe bagaterwa inda, nibura 100 mu babasambanyije, abagabo 100 basambanyije abo bana barafunzwe, bakatiwe n'inkiko, kandi mu by'ukuri birahari.
ariko ntabwo bajya babivuga. Icyo gihe usanga iri hohotera rikomeza ryibanda ku mugore, ryibanda ku mukobwa, ntirivuga ku mugabo kandi ari we uhohotera. Icyo gihe rero itangazamakuru navuga ngo nabo hari igice batavugaho kijyanye n'ihohotera. Ikindi usanga barivuga cyane muri ya minsi 16 yo kurwanya ihohotera rishingiye ku gitsina, iba mu kwezi kwa 11. Ese irangiye ihohotera rirashira? Iyo irangiye ibibazo birarangira. Ikindi mvuga itangazamakuru ritajya rivugaho ni ingaruka